Bathandekayo niyakubona ke lokho. Lokhu kubitwa ngekuthiwa ngema melting moments biscuits. Ngema biscuits lamnanzi ngeke wabone kahle esithombeni but ngema biscuits lamnanzi lawa ayathandwa kakhulu. Melting moments biscuits. Kukhona into lengifuna ukuyichaza. Ngifuna ukukhuluma ngekudla namuhla ngephasa esihloko lesithi Nitawbati Ngetitselo tabo. Ngifuna ukuveta i-secret because I'm a prophet. I'm a secret revealer kuyavakala. Lesilive la uNkulunkulu letinto letiyimfihlo lefihliwe kithi sine lesibandvana tembuliwe. So ngitombula tinto letiyimfihlo lefihliwe. Lemfihlo ifihlwe ebaleni kuyavakala. Ngifuna ukutshela ukuthi kusho ukuthini Jesu nawuthi Nitawbati Ngetitselo tabo. Ngifuna ukuvetela ukuthi why bantu bapheke kudla lokubi. Yinto lokwenda ukuthi bantu behluleke ukupheka kudla lokumnandi. Naloko ukuthi yini kudla kwasemhlabeni wonke jikelele kungabi kudla lokufana nako ngoba lopheka ipapa sisebenzisa impuphu, sisebenzisa imandi, sisebenzisa liswayi. Why egcineni konke we have different purpose la nga tasting ekufana kuyavakala. Ngifuna ukuvetela lokho. Ngifuna ukuvetela ukuthi leni sense ama spices manje sense abo turmeric, sisebenzise bo tartaric, sisebenzise bo barbecue, sisebenzise bo six gun, bo what but egcineni konke sinekudla lokungatasting ekufanana indzaba isalaphi. Ngifuna ukuvetela as a prophet of God lithi ke live naNkulunkulu kuze uyiunderstand lendzaba njengoba tihlahla tatiwa ngetitselo tawo kanjalo nebantu Nitawbati ngemsebenzi wawo kuyavakala. Uthi Jesu esihlahleni sinye ngeke kwaphuma tihlahla titselo letimnanzi naletibi. Sihlahla lesimnanzi sithela titselo letimnanzi, sihlahla lesibi sithela titselo letibi. Uthi sihlahla lesibi singeke sathi titselo letimnanzi kuyavakala. Nasemthonjeni munye ngeke kwaphuma emanti lamabi nalamnanzi kuyavakala. So ngifuna sitokubuka ke lokho ukuthi kusho ukuthini. Sengishito ngathi akusiwo ema spices lananzisa kudla. Indzaba isala enhlitweni. Yinhlitiyo lenyona inonga kudla. Ema spices ungawasebenzisa wafake wanonge egcineni konke. It is the heart that give the good or the sweet taste of the food kuyavakala. Ngule nhlitiyo wonke umuntu lonenhlitiyo lembi akakupheki kudla lokumnanzi. Wonke umuntu lonenhlitiyo lembi akakupheki kudla lokumnanzi, akakubheki kudla lokumnanzi. Wonke umuntu lonenhlitiyo lembi akakwendi lokuhle. Wonke umuntu lonenhlitiyo lenhle kudla kwakhe kumnanzi. That's the secret. Ngiyethemba niyenive bayibathi le restaurant leya la kupheka khona imadoda kudla kwakhona kumnanzi. Le restaurant leya lepheka bomake kudla kwakhona kubi. Kudumile leyo into le common. I restaurant epheka bomake hayi kudla kwakhona kubi. I restaurant epheka bobhuti kudla kwakhona kumnanzi. What does that mean? It means bomake banenhlitiyo lembi. That is why bangakhona ukupheka kudla kumnanzi. Emadoda amanyenti ahlele emakhaya ayaqinisela adla kudla akadleli enjoya kukunambitha adlela kwesutha ngoba lo make upheka kudla lokubi. Sizathu sekwenda ukuthi apheke kudla lokubi ngile nhlitiyo yakhe yimbi kuyavakala. Bathi labanye uyabona nakupheke bani wapheka isitulo sakhe simnanzi kodwa kungapheka bani hayi sibi isitulo sakhe kuse restaurant lapho vele kudla nakupheke chef lo ngibani kudla kwakhe kumnanzi. Yini le bangalo ngoba labantu basebenzisa ema spices manye. Yini le bangalo ukuthi lokudla kungathesti kufana bese kuthesta kehlukana kanti phela basebenzisa ama spices manje. Sizathu ngile nhlitiyo yinhlitiyo lenyona ichinja i-taste yekudla kuyavakala. Inhlitiyo yemlokubi inhlitiyo yemlomubi iniketa kudla i-taste lembi. Inhlitiyo yemuntu lonenhlitiyo lenhle iniketa i-taste yekudla i-taste lemnanzi kuyavakala. That's the secret. Besiye sithi bekuye kuthiwe ngeSiswati bani unesandla lesihle upheka kahle kudla kwakhe kumnanzi. It's not about the hand. Let me tell you this thing. Uma unesandla lesihle kudla kwakho kuba nethi, kudla kwakho kuyabukeka, kudla kwakho kuyakhanga, kudla kwakho it's enticing ngala mehlo kuhle unesandla lesihle. But nasikhuluma ngekuthi kudla kwakho kumnanzi, it's not about the hand, it's about the heart. Your heart is good, your heart is pure, your heart is clean. Because it is the heart that gives the food, nice food. It's a secret lengiyirevealako leyo. So kungako utawuthola ukuthi
uta ema-bakery abheka tingwa letingafani kodwa asebenzisa same ingredients. Nebantu ababhekako utawuthola babheka different products langa-tasting ekufana but basebenzisa same ingredients. Then ask yourself ukuthi why. The secret is in the heart. Lento ngiyibone nakimi personally ngisengakade ukuthi where is the secret. Ngithi buka lokho ukuthi mina ngabamba libhodo ngiyashayina ngiya-outclassa ngidla umhlanganiso akekho umuntu ongaphekelana nami ngiyapheka mina ngiyeyisana vele njalo uthi unginika stove uthi angibheke my goodness ngakushaya insambo ngibheka noda kanokusho mina uyabona ngiyehlulana ngiya-outchinana ngiya-outclassana vele nje uyakubona mosa lokho ngiyaqhibezela ngiyakubhetela ngehlulekisana ngidla umhlanganiso ebhekeni kwami ngithi funa lokho ukuthi where is the secret kanti mina ngafunze laphi labo angafunzeli khona abantu until God reveal ukuthi it's not about a skill, it's not about knowledge, it's about the heart. The heart, if it's good, the food will always be good. If the heart is clean, whatever you are baking will always be sweet and nice. That is why we are outclassed, because the prophet has got a good heart. The good heart it's not about the spices they must seven sabo. Gwala no mang state nje swayilo to nje tree. Kudla kuvele kube mnandi akunongwa ngilama spice kunongwa ngile nhlitiyo ngoba le nhlitiyo imsulwa kuyevakala. So why ngikhuluma ngale story lesi ngifuna ukunika la mehla kwamoya ngoba lisilive la uNkulunkulu masifunza live la uNkulunkulu silifunzela ukuthi silathi sili understand nalithi nitawubati ndaba wabona ngithelo ta kusho ukuthini sengikuvetele leti thelo leti sithibona each and every day umuntu lo nenhlitiyo lembu pheka kudla lokubi. So sale wathi from today ukuthi luphawu lo wambona nje umuntu abathi kupheka kwakhe kwanganambitheki ubo wathi ukuthi nenhlitiyo yakhe yimbi lo muntu loyo kuyavakala. And at the same time umuntu lo nenhlitiyo lembu umbona ukuthi nakathi uthinza lokhu sekuphunyukile sekuwile nakathi uthinza lokhu sekumphunyukele sekuwile ubamba inkomishi senkwempela ngece seyiwile uthi Ngetitselo sesibhodo sesiwile nyalo plate selishayike phansi elifile sizathu ngile nhlitiyo uNkulunkulu ubeka lama sign kulo muntu khona sito wabona ngale khani ubona lama sign lawa sesiyathi ukuthi wo unenhlitiyo lemngo athi Jesu nitawubati ngetitselo tabo lokuthi abeke lama signs ngiletitselo lokuthi nakapheka kudla kube kubi ngilesithelo ukuthi vele ngeke emthonjeni lomubi kuphume kudla lokumnanzi ngeke esihlahleni lesibi isithelo letimnanzi vele nakanenhlitiyo lembo utawubona nangalokudla kwakudithelo leto kudla kwakhe kubi kuyavakala. Bengitele to reveal lokho kuze utolade live la uNkulunkulu bantu abaningi ba abuse lama verse kanti lolo abuse leli verse yena ngeke kwakho nenhlitiyo lembi kuyavakala. That is why utavuna ukuthi angikwathi ngisho nekufrya licandza angikwathi ngisho nekupheka ipapa hayi ukuthi kudzingeka skill kudzingeka ukuthi ulungise lenhlitiyo. The day uphenduka uthatha Jesu utawubona upheka konke kudla noma ngangikuphi noma yini lethiwa iyapheka utayipheka. Why? Because lenhlitiyo seyihlobile ngule nhlitiyo lelena ukuthi ungakhona ukupheka ngile nhlitiyo le kwanda ukuthi ungakhona ukubheka le nhlitiyo yakho yimbi kuyavakala. Everything lies in the heart. I speak it throughout the world. Ba prophet nebafundisi bayangiva kuloko lenkushoko. That's the truth. Ngilikhuluma ngesibinzi nangekwesaba because ngikhuluma ini I'm the secret revealer, a walking dictionary kuyavakala. Ngikhuluma ndoda kaNkulunkulu lesilive la uNkulunkulu tiyimfihlo lefihliwe kodwa tembuliwe kithi thine lesibanvana ingako ngikwembulela kuze utoti bona ngekwamoya. Inkosi wabusela amagama kumnanze kuphila kuJesu uphile evini laNkulunkulu uhambe kuzowe. Inkosi inkosi. You see, I told you, follow Prophet Wandile who walks in Zoe. Follow me in my Facebook account, Twitter, YouTube, and Instagram. Receive informative videos about God. Remember this, no one who is unholy will see God because God is holy. The worship of ancestral spirits, emadloti, is a worship of Satan in disguise. Umbuso welizulu uyaphangwa, uyahlwithwa, nawe uhlwithe, nawe uphange. Receive Jesus today and walk in Zoe. To God be the glory. Hallelujah.